Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alit-alit kelas 4 sarang sani tresna sing Pak Guru. Mangkin iraga jadi pacang melajak bahasa Bali kari ring tema kalih subde utawi sub 4 inggian punika pengangge tengenan. Nggih. Napi sane kewastanin pengangge tengenan. Napi kawigunannya nih. Pengangge tengenan punika anggen wewehin aksara sane tiosan utawi aksara wianjana. Anggen ngewewehin aksara wianjana. Nggih. Anggen ngimbuhin. Nggih. Napi mawinan harus medaging ngimbuhin utawi ngewewehin. Nggih. Mungkin Pak Guru jelasin. Nggih. Niki wenten pengangge tengenan wenten papat. Sane kapertama niki cara katik cedok niki. Nggih. Niki mawasta cecak suarane eng. Nggih. Genahnyane utawi tongosne dur aksara wianjana. Niki titik-titik niki aksara Bali. Nggih. Aksara Bali seumpamane niki dhuwur niki medaging cecak nyanan memunyi mesuara eng. Contohne nggih badung nggih kembung nika sampun isi cecak dhuwur nggih. Nika sampun sekian ane nomor kali niki wenten niki cara bulan sinduk niki. Niki taler dhuwur aksarane genahne. Madan surang. Tapi adane surang. Tapi suarane yen raga nulis batur misi sampun surang nggih. Pangkur muah sane piosan. Ane nomor 3 mawasta bisah. Nah niki misi cara bungut kenten nika. Tongosne niki aksara Bali dumun aksara wianjana didorene marem daging bisah. Nah, napi suarane utari ha. Nah, jen contohnya raga nganggen bisah uyah. Dori misim pun bisa. Nggih. Pasih. Nggih. Niki. Nika madan bisa. Pun kenten niki wenten adag-adag. Nggih. Cara sangket niki. Masih aksara Bali demun diukurne didorene wau misi adag-adag. Yen dan adag-adag. Napi kawigunaan adag-adag nika. Angin mademang aksara wianjana. Angin ngematiang aksara wianjana ane paling si ungkur, ane paling si duri. Nggih, banyak yang mengarti angin ngematiang nika. Contohnya yen raga kalngae padem. Tegul ampun ken adag-adag niki. Yen tan misi metegul munyine suarane tan nyak padem pademo. Enten dadene nggih. Bantat. Nah, nika tegul di durine nika. Yen tan tegul ya adag-adag tan nyak memunyi bantat. Nggih, munyine bantate kita dadene nggih. Nggih, bantat. Adosne tegul ring adag-adag. Nah, sampun alit-alit ngresep. Yen sampun alit-alit ngresep niki inayang mungkin melatih. Nggih. Melatih niki cingakin contoh soal sane aturang Pak Guru. Nggih. Niki contoh soal ane nganggen tapi adane niki cecak ane memunyi eng. Basang. Indayang alit-alit niki surat antuk aksara Bali pang medaging cecak basang. Kasar. Surat antuk aksara Bali pang medaging surang. Wayah. Surat antuk aksara Bali pang medaging bisah. Jakan. Surat antuk aksara Bali pang medaging adag-adag. Nika wenten papat. Yen residang alit-alit ngerereh contoh lebih henkin papat niki Pak Guru aturin nilai lebih. Nggih. Niki nayang karyanin ring buku latihan. Nggih. Nayang karyanin. Nggih. Kadia menika dumun pelajaran bahasa Bali rahinane mangkin dumugi alit-alit ngeresep ring pengangge tengenan. Nggih. Pak Guru sinep antuk pramasanti. Om Santi 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 Om.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.